I tīmata te rā ki te parakuihi, it seemed like we had everything to choose from, honestly. What are the road rules? This was our final day in China. It was another busy day, but we got to do more performances, more sightseeing. Ki te nui mātou I tahi wāhi tino motuhake ki ngā hunga o Hainoti rā ki te hitori. Tai mai mātou ki Jiho. Ai, Great Hall of the People. E ai ki ngā kōrero he uaua rawa te kuhu ki tēnei whare, ki te whai mana, ki te kuhu ki tēnei whare engari. Anei te mana. Ki ana ki Aotearoa nei. There's our waiting room. It's just gonna take us 20 hours. Just 20 hours, not much. I waimari au te kuhu atu ki te flight deck. How that happened is I put my hand up first. Kātahi te whea ko mīharo te kawe o tātou taonga tuku I hoki te ao. E tahuri mai rātou ki ngā reka a te iwi Māori. Ka tae mai, ka hoki mai ki Aotearoa. It's been so much fun taking you all on this journey with me, and I'm even more excited to see who will take their pew-pew overseas next time. Have pew-pew will travel! Have pew-pew will travel!